Mala Maida je gladna. Ona je treće dijete Merise Ahmetović. Merisa i njezin suprug nemaju stalni posao. Često ne znaju kako spojiti kraj s krajem. Jedan čovjek ih je pustio da stanuju u njegovom stanu, ali unatoč tome jedva preživljavaju. Od Fonda Republike Srpske dobijemo oko 300 maraka za 3 djece, ali to nije dovoljno za njihove potrebe u današnje vrijeme jer je sve poskupilo. Da bi podizali 3 djece, treba im, kažu, najmanje 4 puta više. Aida Sadiković se zaputila u posjet obitelji Ahmetović. Put do njih traje skoro 3 sata i vodi preko brda i dolina. Posebno se teško do zabačenih krajeva probija zimi, ali pomoć njezine humanitarne organizacije ovdje, na siromašnom istoku zemlje, najpotrebnija. Nas radi jako malo, ali se trudimo nekako da pokrijemo cijelu Bosnu i Hercegovinu. Imamo nekoliko projekata, projekat slanja paketa trudnica kojim šaljemo putem brze pošte i oni stižu do svih gradova i sela, a mi smo ovako sa našim vozilima koliko su mogućnosti svakodnevno na terenu. Organizacija koju je osnovala ova 32-godišnjakinja zove se Obraduj nekoga i to ime je njezin program. Porodica Ahmetović je jedan od klasičnih primjera života porodica u ruralnim krajevima. To su zapravo porodice koje bi voljele da rade, međutim jednostavno infrastruktura i život u ovakvim sredinama ne nudi im neki ni državni ni privatni posao, tako da su oni osuđeni da rade neke sezonske poslove kao što su branje malina ili dakle poljoprivreda. Najgori dijelovi godine su im zapravo zima, kada tih dnevnica nema. Donirane potrepštine poput hrane za bebe, odjeće i pelena od velike su pomoći i vesele sve ukućane. Pempas trojka smo dobili. Vid, super. Evo, 3 piše. Super. Vidi kakva je beba. Po povratku u Sarajevo, Aida nam priča zašto svakog dana putuje po Bosni. Studirala je književnost i završila izobrazbu za medicinsku sestru, ali kada je prije 7 godina rodila svog sina Zeida, postalo je jasno koliko toga je potrebno kad imaš malu bebu. Mi kad smo napravili tu prvu grupu, to je nama bilo čisto neko naše slobodno vrijeme koje smo mi ulagali u to i u to vrijeme smo obilazili samo jednu bebu mjesečno. Dakle, skupljao se cijeli mjesec artikl za samo jednu bebu. Međutim, onda su odjednom krenuli da se to, neke su nas i televizije snimale i gostovali smo na nekim emisijama i onda odjednom krenula zaista navala tih majki koji su ugrožene, donatora. Za njezinu organizaciju trenutno radi 5 osoba, ali u akciji prikupljanja se često uključuju i mnogi drugi, kao na primjer ovdje u jednom vrtiću u Sarajevu. Djeca su prikupila puno odjeće i igračaka i sretna su da mogu pomoći. Organizacija Obraduj nekoga redovito opskrbljava 250 obitelji. Država, kaže Aida Sadiković, nije u stanju pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Bez privatnih inicijativa poput njezine bi im bilo još puno gore.